Ngiyababingelela abantwana benkosi enkulu eBethlehem bamaNazaretha. Konzo yesabatha lasemini siyiphathela umfundisi uNdlovu waseTatakusa inkosi Mbusisi. Abangcwele Nkosi yamakhosi ngizocela umvangeli uShelembe ongaphansi kwasesipesi ihlethe empelini lase selengilibele usezwile kodwa Isandulelo somthandazo esabatha. Yes. Isandulelo somthandazo esabatha.
kaJehova ningabothwala umthwalo ngesabatha kaJehova noma liphuma amazwe lonke aphansi kwezulu ndethe ninikelele kuJehova emzini wasephakameni akabe amukela umanalalela ukugcina usuku lwesabatha udumo malube kwenza izulu nomhlaba amen makube njalo ayikhumbule izinto zakhona udingane ekuchithekeni ayikuthi ekuchithekeni wayo amen makenze njalo wenza izulu nomhlaba phakade amen must quickly stand as a amen. Amen. Osemakhosi ngizocela Thixo ungikhumbule sengingedwa manje Nkosi lo msebenzi onginike wona Nkosi ngokukhulu kuzuma noba ke okwasezulwini kungendlalelwa Nkosi kwendlela wena wedwa ngiyacela ke Thixo ungikhumbule ngifihle emehlweni abantu bengangiboni nami futhi ngingaboni ukuthi bayangibona ngoba manje ngabona ukuthi bayangibona Nkosi ngizokwesaba bese ngineyikhuluma into ethandwa nguwe bese ngikhuluma into ezojabulisa bona ngicela ke Thixo ungikhumbule ngesihlabelelo sama215 iphimbo ke lihambile ngenxa yohambo nangephuzo ke besiphuze endleleni akuzohlabeleleka kahle kanti vele angiphiwe ngasekuhlabeleleni izwe selifile Nkosi
Umhlekazo ingcwele ukuthunywa ezulwini noma ke iboshelwa noma ingena empondo kodwa mase kunesidingo sokuthi ingene ejokeni yangena bengingaphethe ngisho isitabelelo ngisho umgexo bengingaphethe lutho bathi betha nguphathe ekhaya ngathi awu ngophatha inkonzoli shiyani ngithwalisa umthwalo njengoba bekade ngimisele ngokubeletha isikhwama ngihambe nazo zonke izinto bathi bayafaka ke bafaka izinto ngathi awu kahle ngophatha inkonzoli ngiyaxakeka ke manje mase ngiphethe inkonzo kodwa ke uhlelo lwasezulwini ke ongeke uze ukwazi ukulwenza ngixolisela obenginikeza obengihola ngesihlabelelo wethukile wese ehamba hixeza njeke ngene eseleni ngicela izwi lasezulwini limthethelele izingane zikaThixo angize ngazitshela ngenye into masihlangene la ukuthi sihlangene ngani ngiye ngizitshele ngaso sonke isikhathi ukuthi sihlangene ngohambo lwasezulwini angize ngazike makukhona abahlangene ngenye into kodwa abantu engisuke ngikhuluma nabo kakhulu abantu esihlangene nabo ngohambo lwasezulwini amen uhambo lwasezulwini ke luhlanganisa abantu njengabantu bemculo abantu bemculo mabehlangene baye bekhulume ngomculo nabebhola nabongoma busuku mabehlangene bebekhulume ngento abayiyo nabezepolitiki mabehlangene bakhuluma ngepolitiki nabahlangene ngohambo lwasezulwini nje obahlangene ngohambo lwaseKenani nje
okukhulu okuyibona esihlangene ngako ukuye eKhenani. Amen. Manje uhambo lwethu ukhuluma ngeKhenani njengamanje. Uma singakhulumile ke ngeKhenani kodwa kumele sikhulume ngokuthi uma uphelelwa yimihla uhamba kanjani ezulwini. Abanye ke bethi uNdlovu ngathi usabuya ezulwini. Nebesho njalo kule genge encane le ejwayele kakhulu bathini ukuhlela ukunanalyze mangikhuluma bese intshumayelo yami bethu kuyithinithinita bese bethu ngazi ukuthi sengabuya kakhulu ezulwini. Cha, ukuthi ngangeke ngikhole ukuba ngitholanga le nkolo ikhuluma ngezulu ngoba kwasemhlabeni ngangekubona ukuthi mawuthi uyakubheka kwasemhlabeni uyakubheka ubusubona la kugcina khona uthi ubheka ngala ubone futhi la kugcina khona kwasemhlabeni kodwa kwasezulwini ngakubheka ngangakubona ukuthi kugcinaphi. Ngase ngibona ukuthi ekupheleni kwalolu hambo esiluhambayo kudingeka sibone uNkulunkulu. Manje ke uma ngikhuluma ngifisa ukuthi ngathi mangikhuluma bese ngiveza imbono yasezulwini ukuthi zihlobo ezinhle lapha nalapha ya kuke kukhulunywe ngokuthi uma ususithele enhlabathini uyuboneni ngale nansi into eyingifikele ngaphakathi. Amen. Akungangokuthi sengake ngahamba ngaze ngofika impela amandla. Cha, ngaze ngiye impela amandla kodwa iqiniso lalikhona lithi sonke sogcina khona. Manje njengoba sogcina khona nje kumele sonke sikhulume ngokuthi uma lufika lolu suku olungendlalelwa muntu luvele lufike nje lolu suku ebese uyahamba njalo ubusuhlangabezana nemisebenzi yakho ngale kwalolu suku. Manje leyo nto iyona into okudingeka sikhulume ngayo. Ngiyibona imisebenzi kaShembe mihle, imisebenzi kaShembe ngizoyikhuluma imisebenzi yonyazi kodwa imisebenzi kaShembe igcina kuthina le thempelini ngesikhathi siphendula. Akuyona into ofika ubuzwe yona ezulwini. Ezulwini ufika ubuzwe ukuthi wathi mase uyibonile imisebenzi kaShembe wasewenzani. Nansi into engeke ngicabange ngayo uma kukuthi esuke singacabangi ke nawe ngendlela efanayo. Ngicela uthi kancane ke ukuyisela ingqondo yakhe eceleni noma ungalala nje mangishumayela ngoba ngikhuluma ngalabantu esibona nabo ngasolinye ukuthi uNkulunkulu usiphatheleni thina nawe. Kungathi mase ngikhulumile inkulumo ekhondene namadlandawonye yabona samadlandawonye nalo owazi uhambo lwasezulwini. Wena ke ohlele ngendlela yakho ukuthi awuyifuni inkulumo yasezulwini wena ufuna ukukhuluma ngalento oyithandayo. Angiyazi into oyithandayo. Into engiyaziyo mina ukuthi kufanele sazi ukuthi uShembe usiphatheleni ngale kwethuna. Bese ngiyakhuluma ke sengena kuleyo ndaba enjalo ke ukuthi ke wena ulindele ukuthi ngikhulume ngendaba yakho akulula ngoba ngiyazi ufana nalabo engeke ngithi mangikhuluma bese bethi ngikhuluma ngezono zabantu. Angimina ngikholwa ukuthi ukhona umuntu onesono. Mina ngazi ukuthi isono sikaSathane akisona isono somuntu. Akekho umuntu onesono. uShembe unesibusiso, uSathane unesono kuphela. Mangikhuluma ngesono ngisuke ngikhuluma ngento kaSathane. Ufana nokuthi mangitshala umbila ensimini ungene inkomo zudle. Lo mbila kuwona wenkomo wami mnikazi wenkomo. Owami ngutshalile. Ungene inkomo zakho zizodla umbila wami bese ngisibopha. Hayi ukuthi umbila ngoba nathi inkomo ziyawuthanda umbila wenkomo. Cha wona wenkomo umbila. Umnikazi wenkomo. Kanjalo ke nesono esikaSathane ubususuka ke wena kini. Usuhamba ngahamba amakhilomitha angaki uziyofika lesono usidle. Hayi ukuthi sikini. Sisendleleni la usidle uphuma kini nje ungena sono uhambela uyofuna umsebenzi. Ufike emsebenzini ubamba inkunzi usuwenza isono ke. Ubulala abantu usuwenza isono ke. Ubusuqhubeka nazo ke ziningi ubusuzenza. Kahle akusona isono somuntu, isono esikaSathane. Amen. Ngokwami ukubona hayi ngokwakho. Ngokwakho ke ungasho ukuthi isono esomuntu noma ukhuluma ngezono zabantu usho laba bebengianalyze bengihlela. Cha, angikhulumi ngesono somuntu ngane zikaThixo. Isono akusona esomuntu, isono esikaSathane. Amen. Manje ke mase ngisinontulula ke isono ngisidonsa la sikhona ngisuke ngidonsa into yendoda emnyama isono sikaSathane hayi umuntu. Ziningi izono futhi asikho isono esingaphezulu kwesinye. Uphela umehluko ukugwetshwa kwazo njengokubulala abantu. Ukwenza izono zase-police station ubulala abantu udlwengula wenze yonke into. Kunye lokhu ungena evenini eyodwa
kodwa kufike kuhluka neboxini ukuthi wena ke wazi ngulu zokwetshwa kanje wena wabuya zokwetshwa kanje nezono ke mase ifike ezulwini zifika seyihlaziwa ukuthi wena owenza nje uzoboshwa kanje wena wenza kanje uzoboshwa kanje kodwa kahle isono sonke asifuneki bese kuya nokuthi ke ngesikhathi umuntu ekhuluma ngesikhathi ngikhuluma ngizogcina kusiphi hayi ngoba ukuthi mina ngingcwele angingcwele nami nginazo ezami kuphela umehluko omunye ukuthi mina ezama akekho saziyo cha mina mangidli isono ngena phansi komsila weyashi angikhumbuli ukuthi ukhona ongangena phansi komsila weyashi abona into engiyenzayo phansi komsila weyashi manje laphamisa izandla bancane mhlawumbe uyedwa noma babili ongathi wazisono sami futhi sisodwa lesa kangathi uyasazi mabe ngavela bebahlana engakhipha inkomo mabe ngavela nje bebahlana nje abangathi bazi izono za ngiyazenza niyangizwa angisho ukuthi ngingcwele kodwa ngendlela engicasha ngayo akulula ukuthi uyasazi isono sami manje ke ngiqonda ukuthi akudingeki ukuthi wena mawudla isono ubusuphotha uNkulunkulu akudingeki wena mawuzazi ukuthi uyisela ubusuntshontsha uzufaka ifoto lashena usuphotha uNkulunkulu mawenze njani uma uzizwa ukuthi siyakwesinda leso sono enza isiqiniseko sokuthi uzogunda ngitshinwele ungabonakala ukuthi uyiNazaretha uma bekubophile nje bazi babopha umuntu ungaphotha uNkulunkulu manje ke yonke into engikhuluma ngisuke ngikhuluma ngesono ngisuke ngakhuluma ngokuthi mina ngingcwele ukuthi ungaze ungilandele uhamba ubheka inyawo mangihamba ukuthi ukukhonani ngaphansi kweinyawo zakhe cha ngekubonela ukuthi akuyona into elula ngoba ngisho unkosikazi wami ukhona kangazazi kodwa ngibe ngisenza nje kodwa engasazi bese ngiphakamisa isandla wona ethempelini ngeke kunzima kakhulu kuwena ngoba iNazaretha ngisaba ngisho ukubheka ingane yeNazaretha manje engathi ngiyayibheka ingane yathi yangibheka ngoba izothi umfundisi uyangibheka angifuni nje ukuyibheka ngoba izozibona engazuthi sengidala isono noma ngabe ngiyakuthanda ukuyingane ngokubuka inyawo madoda kodwa ngeke ngibheke elisweni ngoba kuzothi sengiyakhuluma manje ke isono ke eNazaretha siyesatshwa ngoba uyaphoxeka uNkulunkulu ma uswenza isono ususenza iflake usakamsile awuselona iNazaretha mawusunjalo usuphuza utshwala udakwe kodwa uyiNazaretha uzothiwani wena mawusudake uzothiwa uyiNazaretha awuselona iNazaretha usuphoxile uNazaretha yonke into enjalo zingane zikaThixo ngiqonda ukuthi ke mangisuke ngikhuluma ngesono hayi ukuthi ngisuke ngikhuluma ngesono ngoba mina ngingasenzi futhi hayi ukuthi ngisuke ngikhuluma ngesono ngoba ngithi sikhona isono esingaphezulu kwesinye zonke izono ziyalingana zihlukana mase zikumniniyo sezabiwa ukuthi lesi nalesi sijeziswa kanje ukuthi ke olimini lami kuzohlala siphi wena ungabusubheka mina asinje ukuthi uqondane nelesi sithanda mina ngoba kimina ninonke ningaka akekho ngake ngambona edlisono ukuthi ngizathi mangikhuluma ubusuthi ngikhuluma ngoba ngake ngakubona cha niyazidla izono kodwa akekho ngathi ngake ngambona manje akasuka khona ukuthi ngikondane nesono sakhe ingane zikaThixo amen uma unesono ke hayi ngongenaso mina ngazi isono sika Satan zingane zikaNkulunkulu ngizokhuluma ke ngemsebenzi kaShembe kodwa imisebenzi kaShembe ivele kuwena ukuthi wena wazi miphi eminiki leyaziwa uwe ngoba ngizoyikhuluma yonke uwangilekelela uThixo kuningi ke kodwa ngizokhuluma nje kodwa uwangilekelela yabona ikhona into ephethe abantu noma ephethe insizwa noma ephethe ke lesizwe sakithi esimnyama esazi ukuthi mawucabene nomuntu kufanele umbulale uma umbulala lo muntu awubabheka abantu abangale kwakhe ngoba lo akazukulwakhe akakuboni uzokwenza ke lokho ngesibhamu sakho lesesisodwa kodwa abantu abamlandelayo abamsapotayo abangazi ukuthi umbulala nje wonini ngeke uzokwazi ukuba manager kukhona igebengu ezingaphezu kwakho wena uwethu ubona ngomuntu emebulela umuntu akalala ekhaya ngalelo langa ekulela umuntu qala ngalelo langa balekela amaphoyisa balekela ihlobo zakhe balekela abangane balekela yonke into nje akalala ekhaya ngalelo langa lase ngifikela ke lelo thuba hayi lokubulala kodwa ngifikela yithuba lokuxabana nomuntu okwakufanele sibulalane kufena noma kufe mina ngase ngibona ukuthi lo muntu makwenza ngoba ngifuna ukugwema lengxabano yethu kufanele ngimbulale uma ngambulele mina yena uzombulala
uma ngimfihlele inzipho ngiyazi ukuthi kukaningi ukuthi ngiphumelele kodwa mase ngiphumelele ngiyazi ukuthi yena uzobe sengibulala ngase ngibheka mase sibulalene ke sekukhona oyedwa wethu ofile ukuthi bangaka abantu abazokufa sebebanga ukubulalana kwethu ngase ngitho lo muntu sasibanga u50 imini engangimnikeza u50 sekumvangeli nje hayi nini kuphela ukuthi ngithe ukudonsa ngamnika u50 sivumelana naye uyabona igear lever le yemoto lokucobezela emakhumbini lokho no parity no shifts ubona lokucobezela ngiyabona ke ngigibeleke emotweni yakhe bese ngithi awulethe wayithenga ngamalini bese dawu ayithi ngayithola gold ngamalini ngo50 kodwa ngihambe ngomsombuluko ngize ngibuye ngolesithathu ngiya ekutheni bafowethu msanunikeza ithuba lokuthi manixabene nomuntu ubusunikeza ukuthi mgwaze ngoba uma usumgwazile umsebenzi owudalayo ungaphezulu kwalento ebeniyibanga kakhulu lento idalwa yilabantu abangaqhathiwe ibona abanevuso lokuthi emexabene nomuntu kufanele emlimaze akanalo ivuso lokuthi ake siphumele emgwaqweni siyoshova noma siyothatha induku uvele ethi la ngingene thilomo ngithenge ngimgwaze noma ngimdubule cha mfowethu noma ndodana ngoba kakhulu amadodana azileyo ubocabanga ngemva kwakho ukuthi kulungile ngizomgwaza kangiboni kodwa yini ezokwenzeka emva kwakhe bangaka abantu abazongibulala sebexosha mina bengazi ukuthi sibangana nalomuntu ufuna ukuthi uyicabange into ezophumelela nento engazuphumelela ungathi uyindoda ubusuvela usuwele nje obali into engazuphumelela engakhombisa ukuthi uyicabangile usuwele into nje ezofeyila iphume esangweni bese ngakholakala ukuthi uyicabange kanjani leyo sengimnikele lo R50 lo muntu ethi uzobuya nawo ngolesithathu lelo langa lena angamnika ngolesine ethi uzobuya nawo ngolesithathu zawulenta isakhamuka ludlule ngithi ngiyaqhamuka ngalona lesithathu ayisakhamuka lento ngithi ngiyaqhamuka ngalona lesithathu ethi hayi senginikeza usibanibani wena ufike usekunikile akanginikile lo sibanibani ezekhomba omunye vele ngishaya imoto ngishone kuloyo ngifike kuloyo udlala isigebengu wena lo muntu udlala ngawe hamba ufuna u50 wakho mangithi ngiyafika kuyena ngithi ngiyawufuna u50 vele eshokuqala edo usufuna imali ngibona ngathi imali ufanele ngikunike yona ngoba ngiyakhola ukuthi usufuna imali lento kusho ukuthi sebeyithathile usibanibani sengizokunika imali enganginike umphela kuze kuphela sinayo renke lensizwe sasinayo renke kodwa hayi hayi ndawonye singalayishi ndawonye kodwa nje sasise renke nayilayishi nayo udrive wethu wekhumbi hayi ngize ngiyeke lensizwe ngibona ukuthi wake ngimiyeke lo muntu kuze kuphele 2 years uthi mawuphela 2 years nalo 50 ngimbone nangu uyadelela uyadubula ngiyamazi uyadubula uhlala naso futhi senkulweni ethi ufaka upetrol egarage bese akangiboni ngimile emotweni bese ngigijima ngemva kwakhe ethi yakhokha lapha bese ngifika ngimthinta ehlombe angimesa phela akayona inkinga ukuthi ngiyazi ukuthi uyadubula bese phenduka ethi bese ngithi hawuphela nama unginike yami ngikhangeze kanje hawuphela nama unginike yami bese vele nje hayi ngokunika mase nginayo esho imfumba nje ingake sikhwameni bese ngibona ukuthi nansi lento kulomuntu hayi kusho ukuthi le mali mangiyifuna fanele ngiqinise ukwenza mangenze nje kuzokwenzeka kanje bese kulwa isizwe nesinye isizwe omakhelwane bezizwe lapha esakithi nesakubo zizolwa lezizwe zibanga mangimshayile ngiyazi ukuthi uzongibulala ukuze engangibulali kufanele kube yimini ngimbulalayo uma ngingambulele mina uyena ozongibulala ngalo R50 amakholo ayothina umvangeli lo R50 waze wafa abantu hayi anguyeke lo R50 ngavele ngawuyeka kanjalo senguyekile ke wangizila waze wagcina esengikhulumisa sekukuhle manje kodwa ngabe kwabhubha abantu kube ngaphikisana nale yangqondo yakhe ngoba esinye isizwe lesi nami ngesinywe sizobanga u50 ngiqondeke ukuthi nina enibanga izinto ezincane bese ngicina nibulalene kwazini lokho ukuthi akulungile uNkulunkulu wanginika ingqondo yokuthi lento angisho uyivumela ngiyilwele ngoba lento incane angidluleke futhi ngithi ukudlulela kokunye kodwa ke angizukwelula kakhulu ngalento manazarethu ngoba nezulu alilihle kulwa igode ezimbili ngikhuluma ngalento ngoba sike sayikhuluma nezizwa esasikade sibhekene nazo
kwakuluyigodi embili angizuzisho kodwa ngiyazi bakhona futhi kade sikhuluma lento sihlaziya nje nesasinabo ngalesa sikhathi zibe lezi igodi zibe singakakholwa kuthi la kufika khona ukukholwa sikholwa nje ngama-90s ebese iyanqamuka lempi ithi mayinqamuka awusijabulelane-ke nensizwe esikholwa nazo awukuhle ithe isuka kwavele yaqala futhi yaqala impela nje kusekuhle esontweni kusemnandi sisahlangana nalezi insizwe esingazazani nazo yavele yaqala thema iqala kwafa umuntu ngale kwaphinda kwafa umuntu ngakithi nansi lento iqala sizwe lapha enzansi abangakithi bayazi-ke uma ngithi enzansi kuqhuma ibhama bese kweqhuma usuku lomhlangano ngikhuluma ngoNkulunkulu akanginikeza isibindi engisesabayo nanamhlanje akwenzi umhlangano ke kuyozwakala lapho ukuthi kwenze njani sehleke siyinsizwa zalesihosha sakithi sasu-20 sihambe siye emhlanganweni lapha la kuhlanganwa khona masifika lapha la kuhlanganwa khona iy'nsizwa zangalezi mbili thina ngalasu-20 ngekuthi aqala umhlangano mayifika lezi embili amadoda nababili kwenze njani ngoba silindele iy'nsizwa nje bese bethi laba bangala hayi madoda iy'nsizwa zithi ziyesaba ukuthi njengoba nilani zozemboza niyibulala kanjani hayi kuyaliwa phela nilwa nobani hayi kulwa nesigodi nalesigodi esingala cha siyilwe nje nakho sila hayi iy'nsizwa zilapha entabeni asiyiboni thina sizazi sisuka kwesinye isikosha asazi ukubona ngokwakhelana kwabo sebeyalwa sizwile nje ibhamu khuma kodwa sazi ukuthi sekuyaliwa ngiya esibindini engasinikwa uNkulunkulu ayisikhulukhulu mina lezi nsizwa ngibona ukuthi hawu ngoba manje ngathiwa kulwa mina namaNazaretha sengibona ngibulala usibanibani kanjani hayi sikhulume ngalezi nsizwa hayi madoda cha asilwi thina ukuze niboneke ukuthi asilwi sengitshela lezi nsizwa ke manje ezimbili induna nobhekini bangale thina ngala sinasasi no ubhekeni engekho ngala kwakuyifolo sinje lensizwa uyibhene nabanye-ke cha ukuze nibone madoda ukuthi asilwi nizobona mina ngoba ngiwela ngihamba ngingena lesigodi senu ngihambe ngize ngiyofika ethempelini eliphakathi nendawo ngisonte khona uma nilwa-ke insizwa kuzofanele nidubule mina nina abakithi ngizozwa ngoba kuqhuma isibhamu ukuthi kudutshulwa mina leso sibindi angisazi ukuthi ngasitholani ngoba kwakuliwa ngempela hayi ukuthi kwakudlalwa base befile abantu kodwa manje bese ngithi mina ngizosuka la ukuze nibone mina ukuthi akuliwa ngizobona ngoba ngishaya amanzi la ngiwela ngiye ethempelini phakathi umhlangano waphela kanjalo kwabukwa mina ngawawela amanzi ngahamba ngaye ngofika ethempelini ngafika ngasonta ngathi uma ngisonta ethempelini ngiye ethempelini ngayidlula insizwa lezi abathi ziqhinqile lapha ngayidlula zigcwele ithilomu zagibela phezu komgwaqo zaphuma ethilomu zangibuka ngidlula ngafaka ikhanda phansi nje ngalindela ukuthi uma iqhuma sebeyokuzwa kabakithi ukuthi kuyaliwa ngempela yini yayingadalelwe ngamdubulo ngoba base befile abantu isibindi engasinikwa uNkulunkulu yisona esaqedile ayikho inhlamvu yaphinde yaqhuma emva kwaleyo ngihamba ngaze ngofika ethempelini manje ngiyafika ethempelini ngiyasonta bafika bathi zathi insizwa lezi zamaNazaretha ngizosonta kuzona zathi udlule yiphi ngathi mina ngidlule lapha hayi kuyaliwa njengoba ngiyila nje ngilethe ukuthi angazi ukuthi kuyaliwa bathi cabanga ukuthi abakubonanga sathi mase siphindele emuva bathi siyakuphelezela bangiphelezela bazibonga ngibeke emngceleni okusobala ukuthi uNkulunkulu wayenginike isibindi sokukhuza leyo nto ngempela yathi noma ithi yachuma leyo mpi yachuma nje yavela ngena kwipolitiki yahamba nepolitiki ayangabe sangene egodini zombili amen la ngikhona zingane zikaThixo asisususa izimpi ngochuko oluncane olungasho lutho wena uthi ngoba umfana uyamsaba ubusuthi mgwaze wena uthi umuntu ngoba uyamsaba ubusuthi uyamdubula akekho umuntu ongena esibhamu maNazaretha akekho umuntu ongena esibhamu mawutshela ukuthi uzomdubula kelungile uzomdubula kuqala kodwa azikahle ukuthi eyesibili inhlamvu ezoqhumiza kuwe isikhathi esiningi abantu mabebulalene ngesibhamu uthe phuma emakhazeni omunye ebengena omunye akwenzeki nje mawuke waqala ukulwa ethethuna umuntu ethuna wena ungakafi manje kucabangeke lokho ma ungafuni ukufa ukuthi angisubulala lo muntu phambi kwami ngoba olandelayo nje la yimina iningi lento ngiyibona ngiyixoxa ngize ngilale omunye ethese emakhazeni befika nemakhazeni ubusuthi uyabheka lo muntu bembulalelana ubusuthola ukuthi kwayena bengafanele ukubulala befanele
uhlale phansi kukhulunywe eqala ukuthi yake mfowethu nathi into esibangayo asilungise into esibangayo ayukubulalana manje ukubulalana ke kudaba amasela uthi omunye ngakithi nje ngokwaqala uJanuwari uthi Ndlovu ngendlela igazi esechitheke ngayo esigodini sengicabanga ukuthi siye kushembe siyonikela ukuthi igazi lisuchitheka kanje ithi mina cha into engafanele soyinikelela kushembe ngafanele sonikele ukuthi akuphela amasela ntshontshe inkomo ngoba amasela ntshontshe inkomo adala kuchitheka igazi kanje akubona abantu abazondanayo laba ababulalanayo abantu bancane laba ababulalanayo la esigodini ngenzondo abantu abaningi ababanga inkomo manje ngeke untshontshe inkomo yomuntu uzuphinda untshontshenye utshela ukuthi akazukwenza lutho uzontshontshenye namhlanje untshontshenye kusasa ihambe uyifuna phambi kwakusasa uyofuna enye phambi kwakusasa useyifuna wena manje uma untshontshe inkomo nje azikahle ukuthi ukuze uhlukane nokuntshontshe inkomo ngoba abawuzi umhlangano abantu abantshontshe inkomo iyajabulisa ngokhona amaNazaretha kanjalo abawuzi umhlangano abantu abantshontshe inkomo uma kwenza umhlangano kuthiwahlukana nokuntshontshe inkomo kuvele kube ngathi khulunywa nabantu abangekho la kanti khulunywa nabo la aqhubeka aqale ngakusasa umuntu antshontshe ezinye kanti abantu basuke bekhuluma nje basuke bekwazi ukuthi wena kodwa basuke bekunothisa ukuthi kuyeke lokhu ngoba kuzokubulala uyabona umuntu ontshontshe inkomo nomuntu oqonya abafazi babantu bobabili labo bantu umgodi abofunayo ayikho wonike labo bantu angikhumbula ukuthi ungamthethelela umuntu oqonywe umkakho intabathu ukuze nje umhlukanise nomkakho kufanele ukuthi uphenye utshani ungenele hayi ukuthi umbulali zokuphenya nje utshani bese ngena yena manje yonke lonto akuyona into ethandwa uNkulunkulu into ethandwa uNkulunkulu ukuthi iyeke lento ezokubulalisa untshontshe inkomo nje ukuze ungalahleki inkomo kufanele ushoniswephi ngoba yikho indawo ozoshoniswa kuyo uma ucabanga nje ngoba amaphoyisa awambophi umuntu ontshontshe inkomo athi small case untshontshe uyithayile lemoto kahulumeni ekufuna nangamabhanoyi untshontshe inkomo 10,000 ithayo 3,000 kodwa uzokufuna nangamabhanoyi untshontshe ithayo kodwa uma untshontshe inkomo uthi small case mawucabanga-ke lapho-ke ungangitshontshelwa 10,000 abangaki kungacabangi lutho umuntu kungenzeki lutho azikahle ukuthi nje ukuntshontshelwa abo 10,000 nje kukhona u-10,000 ongazuwudla uzowudla phansi hayi ukuthi yinto engiyishumayela ukuthi ayenzeke kodwa yazi ukuthi uma untshontshe inkomo nje ukuze inkomo zisinde kufanele kususwe wena eduze kwenkomo ningizweke ningathi mase ningitolika bese nithi uthe uNdlovu akubulala amasela angeke ngisho lo ukuthi uzosuswa noma ungathathwa kuyiswe ekhakoma wakho noma ungathathwa uyiswe eThekwini kodwa bona suka kulezi nkomo ntshontsha ukuthi bazokususa kanjani kangibazi uzothi emosi ungidolika ubusuthi ubesho ukuthi thana ngitoli bafowethu yabona uma ungangizwa ukuthi ngikhulume ngathini uba ngifonela nje uma ungangizwa mhlawumbe uhlele inkulumo yami ukuthi uNdlovu bethini ubothatha ifoni ungifonela ifoni yami igcina ngo-780 ngiyacabanga ukuthi unawo la igcina ngo-780 ngala iqaleni ithi 082 lapho kunendawo kusungabheka nje vele zikhona lezi zinto angeke ngisho kodwa zona zigcina kanje nje kodwa asikho isidingo sokuthi uma ngikhuluma ubusuthi uma ufuna ukuhlaziya into elikhulunywa uNdlovu ubusuyibuza komunye umuntu ngoba akazi ukutshela ngale ndlela mina ngizokutshela ngayo ikhona inkulumo othi uma uyikhuluma phakathi kwabantu kukhona iy'ngane khona abantu abangakholwa ubusuthi ukuyimboza kancane kwenzela ukuthi umuntu ofuna ukuyibona ivule uma uthe ufuna ukuyibona yona wayivula wayibona ifulathele musuyikhuluma ngoba uyibonanga kahle buza kunini mina ngizobe sengikutshela kahle-ke sesikhuluma nawe sixoxa ukuthi cha le nto engikhuluma ngayiphi hhayi ukuthi ngisho ukuthi amasela wabulawa uhulumeni akakufuni ukubulawa umuntu kodwa ngibone-ke ukuthi unendaba uma kufuna umuntu ngoba vele awukho umehluka kawenzayo into kufanele niyazi maNazaretha amahle ngoba ngikhuluma nendlu zelezi ezulu ukubulala umuntu angaze ngimbulale ningizwe ngaba nguphethe umbhobho engangambulala kodwa akuyona inkinga ubona umuntu ngoba uyazibulala ekhaya akuyona inkinga ukuboshwa futhi ukube umuntu uyakusaba ukuboshwa ngaba babuyele ejele umuntu kade ephuma khona
Okusoma ukuthi zombili lezi ebekwa uhulumeni la ekusabisa ngazo abantu azisho lutho. Into kuyona esebenzayo umthetho kaNkulunkulu. Yabona njengoba siyilana nje sonke sihlonipha umthetho kaShembe. Azange sitabane endleleni angithi ushilo uShembe wathi akafuni imsindo keep quiet endleleni. Ubani oke washaya omunye endleleni ngomthetho nje obekwa uShembe. Kodwa uma ungasubeke abantu basemhlabeni la bazofuna amaveni angangathi. Ngoba abamsaba uhulumeni ngoba vela akasho lutho ngokopho uyaphakela wenza yonke into ejele. Akuyona inkinga nje kwasho. Ukubulala futhi akenene umuntu ukuzibulala nangekubulala eboxini. Yini inkinga lapha ke sabu ukubulala ake sabu kufa umuntu. Manje ngafana uhulumeni ebefuna ukwenza into ezosusa abantu ekoneni. Azama ukuzobuza kuShembe ukuthi wenza ngani weShembe. Hayi ukuthi esabisa ngalezi zinto akayivezayo participa amenze yonke into abantu ngesibamba bulala nephoyisa lisiphethe. Manje akusiza ukuthi umsabise ngento angayisabi. Angithi ngiyakhumbula endulo ngesikhathi abantu belwa. Babethi befa abantu bebulawa amaphoyi abelungu lapha belwa beduthula benza yonke into abangemuva bethu yajabula wena usulele phansi. Manje umsabisa ngokufa umuntu umsabisa ubanjani ngokufa. Into efunakala umuntu meluleke ngomthetho. Umuntu umfundisi ingqondo yakhe ize yesaba umthetho. Mele yesaba umthetho ke akekho umuntu ongakhuluma noma ukulinganisela ngathi nje lesontweni. Akekho umuntu oke washaya omunye ngempama ngezwe nje likaNkulunkulu elilodwa. Ufana nalento eyenzeka kulesandla esingakasoma. Lento eyenzeka koma ukuthi bebulawe obaba ngalendlela. Cabanga ukuthi akuyona into enhle. Ngoba abafundi ngicabanga ukuthi bayenza ngoba bethanda. Kodwa ngicabanga ukuthi ikhona okubaphoqayo. Into eyinkinga ke ngafanele uhulumeni abuze kobaba ukuthi bababulalela noma hayi ukuthi esekwenele. Wathi kushodile. Athi sekwenele madoda kahleni ukubulala uma sekwenele. Wathi kushodile. Into efunakala uhulumeni awubuze madodeni ukuthi webo baba nibabulalelana abantu abahle kangaka. Bese kuba obaba bachazayo ukuthi benzeni noma. Ngoba isikhathi esiningi lento eyenzeka ngalakulo ma abantu abaganela hayi ukuthi eswele emgwaqweni nje bulala umama. Kukancane kabi ukuthi uthola umama ebulewe nje emgwaqweni ngenxa yegebengu. Kukancane kabi. Into eyinkinga yilabo abaganene. Babangani. Akabuze lapho kuhulumeni ukuthi bobaba nebangani noma. Ake nikhulume kahle nje nibeke besemqoka ngoba ngeke kulamule ngokuthi uzobopha. Ngeke kulamule ukufa komanga ukuthi uzokunikeza ukuthi ikajele ngeke kulamule lo. Noma ngangini ukuthi ikajele kodwa uma ufile. Kusasa kufa omunye futhi emnika ukuthi ikajele. Kusasa umsiza ngani kuma ukuthi ikajele wakhe. Ngoba egcineni uma ufile. Ile efunakala ukuthi sibabulalelane awulaleleke. Omunye uyaganwa kulezi nsukwana nje kulo January kulo kodwa kulo nyaka esiphuma kuona. Ukuse ukuhlukanisa ke lapho ukuthi angeke ukufa umuntu lapho. Uyaganwa. Ilobole lensizwa manje ikhona kodwa ngeke bengabi khona bonke. Aganwa thatha inkomo othenga ebhunwini ngetraki efike ezithi fuwe kwelakhe nenkomo lobole eqede. Ebese ethi ke bakhona bobabili ubaba noma abakhona. Ebese ethi ke sengiyahamba ke ngolanda usuku lomshado. Yabo uthi phelile ke lapho kunywa usuku lomshado manje. Kodwa into ezokwenzeka uzozibuza ukuthi wena ungayenze njani. Ebese hambile sofuna usuku lomshado osebenzela umshado manje. Esalenga la uma ethi ngana yiye college. Ephi kubaba. Lengane isafanele ukuye college manje qedi ukulotholwa kunywa nomkhonyana athi lo yami ngani ngifuna umshadweni ifundile. Sathi inkomo nebizo zonke nama-fridge amakhulu. Yeah. Oh 2 doors. Ngiyabona usuke sefuna ukuvula ibhushu ngala ekhaya. Beda isime mawubiza ifridge enamabhodwa nekhaba embili. Lizolayisha ngoba ifridge lilayisha inyama nerama namanzi. Mawubiza isibizo esinekhaba embili. Usufuna ngisithenge nofuna usufuna ngihluleke. Mase lifikile ke leli fridge leli la kwakhe kadelila
ingane izokwenzani okusho ukuthi uzodla isinyama ngoba phela into ehlala efrijini nje noma ngaya kwakho ngizowafica amanzi eRAM inyama mhlawumbe i-dry pack eyodwa engahlala nakule friji kodwa wena uzongifuna u2 doors uthi ufuna isitofu esinamabhodwe awu4 uzusho usakadify kodwa mase sifikele lesitofu uzovula ibhodwe elilodwa uthi sithi ugesi kodwa ungumize amabhodwe awu4 wazi waqedela wasakadify egcineni uzosebenzisa ibhodwe elilodwa uthi isitofu esikhulu sithi ugesi bekunani ungibiza uthi uplate pho zingane zikaThixo ikhondemini ukuthi kwenzeke into mhlawumbe engasithandi uNkulunkulu ngoba lokho enikwenza ukusibiza izinto ezingaka akuyihambisa umshado wengane kusephambili kugcina kwenza umkhwenyana asebenze kanzima igcine engasafikanga emshadweni mangabe lo mkhwenyana lengane isiyenza umasteki sithethe inkomo enkona isihamba inguni-ke niyalazi iyathandeka ngithi namakhosi eyihlatiso ngamanguni nakaZulu inkomo enkona iyathandeka akekho nje ngisho ngabe uzohlabisa inkosi ubone iy'nkomo zamanguni lezinempondo ey'nkulu okusho ukuthi-ke amanguni ayathandeka iy'ngane zamantombazane-ke ziphethe amanguni uyafika kiyinguni-ke sethathiwe sezinhlotshile igebengu kodwa kubizwe enkulu imali ibizela ukuthi likhona inguni lapho ingane liphela asekho-ke le nguni sengikhokhile isiphinda-ke manje iyokhuleliswa usikhotheni akusabuyi ngisho-ke manje yonke into ngisho uThuplate wamangisho yonke into akusabuyi lutho le nsizwa-ke ihambisa iy'nkomo eziwu9 phezu kwazo zonke lezi bizo iy'thole iy'thathe ebhunwini iyozifaka lapha kuloya muzi ebisithi-ke siyolanda usuku lomshado umama agoloze-ke ngala athi ekholeji ihluleke indoda imdedela ahamba ekholeji umntwana 3 months qedela wakhulela 3 months wakhulela mese ekhulelwe umama useyaphoqa ukuthi ingane akayithathe umkhwenyana akusona esikamkhwenyana esisi umkhwenyana ungala usebenzela umshado ingane ingala iye college kodwa mase ikhulelwe ngala wanade wezwa nje ukuthi ikhulelwe wadala amaplani ukuthi umkhwenyana akayithathe wathi umkhwenyana ngeke Tesuke ingane yayitshela udadewabo uyathilalelana ngisabuyele ekhaya ukaba uzongibulala wathi baba ngisuke ecollege uma wangivumela ngiyabona omama bayasihlula omama msana usehlula ngiyabona athi belela lilito liphosa ngemuva iyona phela into yini uvalwe yini umama ubaba umlomo khona ukumvalile umlomo udala ehluleka msane kusehlula bomama ngoba egcineni ingakho ngicina nifa ngokungaqondakali ngoba indoda uma isiyehluleka ukubekezela umtsheleke umkhwenyana-ke uzobekezela kanjani kulezi nkomo eziwu9 ezingabuyile plus nama-fridge nayo yonke into ebeseyikhiphila kuyilutho intombazana isayike kubo isiya kuloyo ikhulelisile ma ifika kuloyo ikhulelisile akanalo ngisho ikade ekhaya iphara analutho uzobekezelela inini umkhwenyana ngitsheleke kuhambe yonke into akanayo ulungiselela umshado manje akasatholi lutho akathini-ke kuwena ma awusho-ke ake kwenzeke enganeni yakho yenze njengoba naloyo phela kweyingane yomunye umama akasatholanga lutho kufanele kwenzeke kanjani ekugcineni hlela-ke nawe ucabange nje ukuthi awuzulalana entabeni sekufunakala zonke lezi zinto ezingatholakala indoda izosho ithi ngikutshelile nkosikazi ngathi ingane isukuya lapho wayisa ngekani uma kuwukuthi ingane isifundile yacelwa ngoba siyithanda phela sencane ukuthi izoqeda nokwayo lokho asivumelane nawe ukuthi ayiye college asivumelane nawe ukuthi ayisukuye college ayiye emshadweni noma ke musu uyivumela ke icebo enhlobo nje kayisugana ke kodwa okukhulu ukuthi izojola izobuya necollege kanye nesisu izobuya nakokubili wena ke mama hlukanisa ukubona kodwa lokho ngoba akuyona inkinga ukuthi ingane yakho ngiyiyeke ngiyothatha enye khona insizwe yenze njalo yashiya intombi
ithi lethi inkomo iyangizwa nje lensizwa uma ikhona la yathi lethi inkomo bathatha inkomo bathe sebeyithathile inkomo base bekhuluma into abayithandayo uyayisi ilayisha iloli yagibelisa iloli yaphinisela iloli inkomo emuva elolini yaphinisela emuva yahamba yadumisa iloli yahamba yaphindela emuva isiphindele emuva yakhulelwa ingane sinengane embili abathole lutho abazali bagcina ngokudelela nje uyabona uma kuzocelwa ingane kuzothiwa baba msanuletha abantu abangakholwa nizothi abakhulumele umndeni ngoba abantu abangakholwa nisuke nicashe ngabo khona bezongibiza ubhiya nekesi cha ma befuna ubhiya vele bazowufuna phela badla wona ngoba bakholwa wena biza imali uthatha imali uyobathengela hayi ukuthi ngithi ngizocela eNazaretha ngizocela ingane eNazaretha ubusuthi angishiye notshwala futhi wena thatha imali kulezi zinto ke lezi ozibizile ubusuhambe uyothenga amakesi labantu badakiwe manje badakiwe kodwa balindele amaNazaretha mase befika amaNazaretha bese bekhuluma yonke into bese bedikila ngithi insizwa zamaNazaretha engathi kufanele manje zizame ukuba nento ezoyenza yabona uma uye khweni lakho ake ube nelimit yemali uma beke badlula nje ku 5,000 noma ku 7,000 ngiphindele emuva ungayishiyi ngoba uma usuyilandela usayitholi le mali ebiza kangaka hamba nje wena unesithombe sokuthi okay le mali engiyiphethe mangabe 8,000 make badlula nje kuyona bathi 10 noma 12 angizushiya wona lo 8,000 ngizovele ngiphindele nawe emuva ake nibe neplan manje hayi ukuthi ke kuthiwa abasubiza kakhulu abazali ngoba abazali bafuna ukuhlukana nokubiza kakhulu ingane kodwa futhi abakwazi ukuyicontrola ukuthi ayisungene ehlathini dedele inkomo enkona abakwazi ukuyicontrola cha kodwa bazobiza kakhulu kuzo zonke lezo zinto egcineni kukhona ozokufa ngoba sengikhiphe yonke lento kungasabuyi lutho angikhulumi ngalo yedwa njengoba ngikhuluma nje ngalo okhipha inkomo ezo9 omunye kade ngimhlukanisa ngoJuly naye futhi uloboleka nje awulaleleke ngiyazi kukhona impela kona ngingabazi uloboleka waqeda ngoJuni ngifuna kuzwa abanye abenzele into yenzile uloboleka waqeda ngoJuni wazwa kwembese mesho ngoJuni lo yayilo wayizona uthi wesethi ke angihambe ngiyosebenzela umshado ke ngoba umshado uswadura usunezinto eziningi nazo ezingekho emthethweni kodwa ke usuku ukwenza ngokuthanda ngihambe ngiyosebenzela umshado uthi sahlala kahle nomakoti wami ngoJuly wangenzela zonke izinto engilethela amanzi ashisayo yonke into enhle ngoJuly uthi kuthe ngoAugust uthi ngathi ngiyamfonela khulume naye sakhuluma uthi ngithe ngicaka ukuthi wacisha yena ucingo ongakavaleli isimina kodwa mina ngifonile uyabona nje ke qala ikhwile lapha ngeke kufone mina kodwa ucingo livalwe uwe uthi ngambona enze njalo ukuthi wenzani lo muntu ukhona okusalayo hayi uthi kwadlula ukuthi ngathi ngiyafona futhi waphinda wenze njalo futhi uthi ngase ngibona ukuthi khona okukhona la uthi kwathi ukuphela kwenyanga inyanga isiphela nje kaAugust kade bephathene kahle ngoJuly ngoAugust sekuphela uAugust wangisendela iSMS wathi akasaphumelele emshadweni uthi ngilobole ngiqedile akusasele lutho ngaphandle ukuthi ngosebenzela umshado ngifuna lento umNazaretha uyibhekise enganeni yakho ungayibhekisi kulo eyenze ibhekise mayenzeka kuwe ukuthi ungaba njani hayi ukuthi uyenze uyibhekisele ngoba uma uyibhekisa le uzowabona amaqhinga ukuthi ilungile mayibhekele kodwa mayisibheke kuwe ke sekuyingane yakho njengoba intandana ayisenayisi ingane yakho iloboleka nzima ihola u300 ihola u3000 isebenza supermarket iyalobola wayilekelela ngayo yonke into nayo ekugcineni sekufanele ngane ngayiyashada lo muntu uselahla inkomo asabuyi futhi nazo iphala lithathile lezi inkomo ngeke ngithi ke makhosazana ngoba ubabona ngiqedele uthi ke kwathi kuyophela uAugust yayisithi wesethi ke akasaphumelele emshadweni ngikhuluma abakhona abantu
abazali ngiyangazi kahle lento bakhona bayakhona kakhulu asaphumelele emshadweni uthi manje ngithi ngiyakulandela ukungaphumeleli kwakhe emshadweni sekwenze njani sekhulele uthi manje ngithi ngiyakhuluma nabasekhweli lami bathi ngimvakashele umakoti wami awu ngimvakashele kanjani manje uthi manje ngingaba ukumvakashela bathi ngimthwale yabo babaleka nenkomo ukuthi azisekho ngimthwala hayi uthi ngikwenqabe konke lokho ekugcineni kwathi ukhulelwe uthi bese ngithi ke ngifuna inkomo uthi bethi inkomo azisekho amen lona phela kuyena mkhulelisela kalethe iphana nalutho kini nake makhosazana nikwenza kanjani lokho manikholwa ngoba ubaba uyikhiphile nganoma yiko lokho kuthi offer kwethiwe nithuba khona ithutshana eliveze ubaba elithi uma ngifuna ukuganwa ake ngithole ithuba lokuthi ngikhulume nenkosazana eceleni sivumelana ukuthi sokhethana kuphela kaJuly hayi ukuthi kusuke kushiya ukuthi vumelana nawo ngoJanuary ukuthi uyikhetha ngoJuly ngoba phakathi nalesikhathi nje manivumelana khona umonakalo enizokwenza mase nivumelene asisuka sithi isikhathi akube nje uqala kaJuly nincengane uyavuma kavumi mengavuma umiyeke ngoba mhlawumbe usevume komunye udlulele komunye ocela omunye ukuthi kuphela kaJuly siyacelana avumele usekucelile ke waze wavuma ke inkosazana weza kini wazokhipha inkomo lokho ngithi uvume ngokuthi uyamthanda waxhawula ngokuthi uyamthanda untanga yenu ke futhi akubona nokuthi umdala untanga yini maye sethe seqedile ukulobolo sukhulelwe yini manje angithi lo muntu ubumthanda benifonelana naye yini makuthi ubukaduzwa ukuthi usuyehluleka ukuphila impilo kaEva uhlala wedwa ubungezingane kuye ngoba ukwazile ukuyakuloya phela ngikhokhile manje angisakweleti lutho kini noma ke mhlambe ngiyakweleta ngikweletiswa yiko lokubiza kokungaka kodwa sengishilo ukuthi baba manje uma uzwa ukuthi impilo kaEva iyahlula awulahlekeli ngani ngakumina ngoba kulula kumina likhihlazo uma uze kumina kuvele kuthiwa awukuyingane kwehluleke ukubekezelela isikhathi kwase kuyihlanganisa kona somele sikise lapha nje umvangela kuhlanganise sekumfazi nendoda kuphelile akekho ozoxabana nomunye lapho mhlabazali abazubanga lutho yini ke manje edala ukuthi ngoba phela uyangithanda sivumelene isiyaphela le plan endala eyayenzwa oyaqala kwabamkhulu yaze yaqhubekeza elangeni ukuthi intombazana ayirojo nje isuke lapha esipholi isuke lapha la isuka khona edokodweni izizofika esipholi uyothi mayifika esipholi bese vele kuthiwe ngqi wambamlova sesiyaxhawulisa umkamnjalo sekwaphela lokho akusasetshenziswa ngaleyo ndlela sekuthiwa kukhulunywa manje uthi usuke ekhaya ube wazi ukuthi uzocelwa yimina sometimes uzokhokhelwa nje yimina emotweni zangakini ngoba phela iqiniso lithi vele uzokhethwa yimina usuvumeleke waxhawula wenza yonke into usuxakwe yini manje sengilobolile ususuka manje uya kusikhotheni usikhotheni uphetheni lengayiphethe mina ayiqinisa la yini ephethe usikhotheni engekho kumina ngoba uyangithanda mina usikhotheni umthandeni nike uma uthanda usikhotheni qala ubuyaphi kumina bafowethu bantu bami ake nikholo ngeqinisa ngazi ukuthi ngikholwa kanjani noma imina ngithi ngiyakholwa mhlambe imina engakholwa mhlambe imina engakholwa mhlambe ngithi ngiyakholwa imina engilahleke kakhulu ekhulweni mhlambe indlela elula yileni yenzayo kodwa ke ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu akayithandi akathanda uNkulunkulu ukuhlukana kwabantu ngalendlela ushembe nje obedala lamaplan ukuthi asiqale sibonisane udinwa yile divorce eyenzeka lapha esithole ukuze nciphe le divorce ake bevumelane labantu ngoba ekugcineni bathi mase behlukana ibisithi ingane ayimdala futhi mina varmafasini isidala ukuthi akuhlukaneke manje abanye beze behlukane ngokungenasidingo ngoba kuthiwa mdala ngarotshwa wo-anti sekwaphela lokho kusekhona lokho makhosazana ma kungasekho pho uhlukanela nomkhwenya wakhe selobolile ngiyacabanga ukuthi bazali ake nicabangele
nithi uyilungisa nini ekhaya futhi kufanele nikwenze manje bazali ake ungazidli inkomo zengane mosafuna ifunde noma ingalotsholwa ke ingane zizeke inkomo ukwenelete uma uwazi wena ukuthi usafuna ingane yesikoleni musukudlala lutho musuthatha nje ngisho ikonsi kule ngane elale imali ithatha uyibeke ngoba uyazi ukuthi kukhona ama challenge manje angaphezulu kwalama class ekade wafunda njengoba iya lapha ecollege nje iyongena enkingene enzima edlula lezi ekade kuzona manje into eyinkinga ukuthi wena mzali manje ake ungadli lutho akusule ekukhala ngento eyodwa ukuthi akubuyanga lutho awubuyisi lutho ngani ngoba ufuna ingane ye-college wazi kahle ukuthi ye-college nje ingane iya kuma-challenge amaningi empilweni e-college kodwa wena uthi ingane ayiye-college manje sise-college ingane sikubuyela nazo zonke izinto zase-college iziletha la awusakhiphi lutho kuyamuzi uyabona ukuthi uzophupha umuzi wakho uzophupha phela umuzi ziyafuneka lezi nkomo uzophupha phela lo muzi akufanele ukuthi ufuna ukubulaliswa ingane musudla lutho thatha nje uqoqele lapha ekhaya wenze nje ikamela ezolayisha yonke lento yesibizo sale ngane uyoze usidle mzwana uyikhiphe ngengalo wayisemshadweni kuyikhathi uqala udlaka ngoba nidle zonke lezi bizo benibize ekugcineni umusuthi akho lutho ngiyacabanga ukuthi ake sihlele kabusha izingane zikaNkulunkulu yonke lento ke ngiyikhulumile uma ungayithandile musuyihlela ngendlela ethandwa uwe buza kumina ukuthi bengiqonda ukuthini ngoba ziningi izinto engakuchazela ngazo ezingadala uyibone lento ukuthi iyiphutha lokhu nje kufa kwenu boma ngiyacabanga ukuthi akuzugwemeka manje igwemanga lento engiyona angisho ukuthi mina ngizokwenza anginayo inkinga mina ekhaya kodwa lo monakalo wokufa kwenu odalwa uhulumeni wanika amalungelo iwona impela ozodala ukuthi bengaphumuli obaba uNkulunkulu akekho umuntu obekezelela lento eyenzeke emzini wakhe ngeke ubekezele ukuthi uba umama eyosebenza la esebenza khona ebese egibela imoto ehambe ngesikhathi uthanda akushiye endlini ezinto akayithandayo lapha ekugcineni uzokulalela endleleni ekubona uhamba nomunye umuntu emotweni khona into ezokwenzeka kuyekeni ukujona kuyekeni ukujona ngiyavuma ke ngoba nibe nalo mkhuba ukuthi nithi obaba abadala khona lekushoda khona hayi maku khona lekushoda khona ngisho impuphu iyashoda ekhaya kade uyithengile ithwele impuphu isabu ithenge la iyophela khona uzothi baba ishodile impuphu ayikho into engashodi ekhaya wena ufuna hlale kugcwele nje umi kanjani wena ufuna wena hlale kugcwele akaze kwenzeke ake ngixoxe ngale ndaba mhlambe sengemaphethelweni ngikwelinye angizolisho ngoba bazojabha bakhona ngikwelinye bese insizwa zakhona ke singithandeke kakhulu nje sihlale lapha nasahleli khona kube kuhle kudere xoxa nje ngoba ngiyaxoxa manje ngahlangana nensizwa sixoxa nje kube kuhle ibisi sizofika kuyo le ndaba yokuganwa ngoba kabanye bebethi mabekhuluma kanje bebona ngazuthi udokotela uthando cha manje engakhumula nje yazi nami sengiyindoda nje angiseyena umfundisi angisazi lutho nje sengiyokuphendula ngendlela ngokuphendula ngayo kodwa mawusathi uzokhuluma lento esiyikhulumayo angiyazi ebesethi umfundisi ishadile nengane yomuntu ukhona futhi nangu kuyiNazaretha ishadile nengane kwakuhle kwakuhle impilo yami ya 100% ngase ngivelelwa ingozi yemoto yabona ke ma impilo iyihle kusho ukuthi mawugibela imoto uhamba ngofike 8 Jonse nje iye Cape Town ibuye ngawo Cape Town awuyazi ukuthi lala nini vidi ithe isula le moto yayimlimaza lo muntu angikhulumi ngane kwani ngikhuluma ngene akakuchazela kodwa kufanele ngithi kuyemboza kancane yayimlimaza lo muntu ukhuluma yena cishe ngiphendule lo ungiphazamisayo kodwa ukhuluma yona lento engisho base kuba khona amaphesenti alimalayo enjinini
yayisibo fosilini angiseni nemoto nanibonga ngicabanga ukuthi niyandizwa manje ayesehla amasilinda kule moto ka-2 usenengane yodwa amasilinda ayisibo 4 futhi noma ukhuluma naye uyamuzwa khuluma naye yabona nekuphendula mhlawumbe ukhona kodwa ke ukude ngaba khona iphela kodwa ukude mayiphendula ukhuluma njengomuntu okhuluma eMelika yabona umuntu omeli oseMelika uma ukhuluma naye ngocingo uyakuza ukukhuluma kwakho ukuthi wena uthulinde impendulo yena bese esakhuluma uhlamvu olunye uyabona kodwa ukhuluma nekhoma oluyena kodwa ukhuluma kwakhe ukuphendula uzwe ukuthi hayi uzwe inkulumo yakhe ukuthi iyasalela yena uphendula kona impela lokho kushoyo kodwa inkulumo yakhe ubethu ukudileka kancane engathi umuntu onamalimi ebengenawo khomba ukuthi khona amaphesenti alimala uthi ngasha le-ICU ngithi 2 months ephefumula ngamapayipi ngendlela imoto yayimgaye ngayo uyasibonela lapho-ke lapho ukuthi khona amaphesenti ehle empilweni unengane yodwa mese ebuyile umakoti wakhe uthi uyafika ufuna lamasilinda lawa ayekade ekhona 8 funa 8 silinde umakoti uthi awusekho 8 wahamba nalawa masilinda ahambayo uyasibonela-ke nawe ukuthi umuntu emehlifizwe imoto wahlala e-ICU inyanga 2 kukhona kazobuya kungasekho kahle uthi iyahamba imoto kodwa kuphela ukuthi ayisagijimi ngale ndlela kayazi ngayo uthi uthe esuka wehambo yakubo kwamdedela umama oyisikhohlakala yahlala ingane yakhe lapha umkhonyana la uyaqalaza nje uyaxoxa ikhululekile lensizwa kodwa uyayibona isenkingeni ukanje nonkosikazi-ke noma ungamthatha omunye kube ngathi usangasangene mbijana ekhona omunye lo hambile kube ngathi uhambe nengxenye ethize yengqondo yakho ngoba ngesikhathi ehambile khona iy'nkulumo akazikhulumayo ngawe ezingalungile isikhathi esiningi-ke unkosikazi emeyiphuma nje endodeni akakushoyo ukuthi khona la kushoda khona ayikho nje into akafike yisho ecacile iqiniso uthi nje khona la kushoda khona uxakeke kumuntu emezohamba nakintanga yabo ebese efike ethi phambili khona la kushoda khona ukuthi kanti ukwazipho okunye kanti ngithathe ehlokolweni lweyashi ngoba phela akwaziyo lokho engifike yakufike wakuthola la lokho engathi kushodile wayekubone bani inkinga-ke ilapho maNazaretha ubone ngazuthi khona idivosi la engekho emthethweni zisuka lapho izinto angikhulumi njalo ukuthi usuzothi ngiyahlambalaza ngitheni ngoba uzoyihlaziyela wena ubusuthola lokho okutholayo uma ubuza kumina ngizokutshela ngale ndlela ocabanga ngayo kodwa enkukhulumayo ukuthi ake nilungise umendo kube nothando umendo wena unalo uthando uyabona ngesikhathi sivumelana nawe lapho esipholi xhawulana angize ngakutshela ukuthi ngihamba ngo-8 silinda wena ukubuze ukuthi amasilinda mangaki asikhulumi lutho njengamasilindi yini uma usufika lapho usufuna ungibuza amaphistini ukuthi mangaki ngoba phela asikhulumi ngisho nangokudla ukuthi ngizokuphakela uma sengishodile ngokudla hamba kini olanda ukudla ukubuyisele ekhaya ngoba mina ngikhona lekhaya ngiyakuthanda ma kukuthi nje ukudla kukho angina ngisebenzi uyabona udla kukho ukudla kodwa ngikhona mina ngiyakuthanda futhi hamba kini-ke mukhwe wami nikeza ingane ukudla ilethe ukudla la sizokudla iphilise ingane kusasa ngizowuthola umsebenzi hayi wena ukuthi ingane mayethi akukho ukudla ubusuthi ayibuyize ekhaya yayisutha iyaphi ipoma yayisutha ngoba ngizange ngikhulumeke ngokudla uma yayisutha-ke lapho kwakho kukhona konke ukudla ikuphi ukudla yayingekho kungasekho ekhaya ngoba lolu uthande engangiyithathe nalo lusekhona kuphela ukuthi ukudla lokhu engazange ngikhuluma ngakho ngiyithathe uma kungekho-ke yini uthi ayibuye kanti yayiyaphi wena letha ukudla la idla ingane yakho uma uthanda uzothi ayidle lapha kule yandlu nami ngiyidlele ngangivele ngikudla kodwa hayi ukuthi uthi ingane uzoyithathela ukuthi angiyiphakeli ngoba la ngisebenzi uyawubona umsebenzi awukho ngihambe kohayijeka imoto angithi ngizodutshula ibe yintandane futhi ngoba umsebenzi awukho akekho ongabona ukuthi iSouth Africa iphansi ngisho kunamazwe aphansi manje uma ngawuthole umsebenzi uthi anguthathephi ngotshontsha inkomo zabantu phakela ingane yakhona la emzini ngizoze ngiwuthole umsebenzi ngoba ngiyaphila
wena ubusuthatha ingane uthi umkhwenyana akayiphakile into embenzo abakhwenyana ngizama ushaya ingane ngane nto umuntu osifazane kashawa angazi ukuthi usumshaya usuke eseyinununi mosumshaya yebo ke bona bayidelela kakhulu uma ungasebenzi ukudla kwale ekhaya lisho kakhulu uthanda ukuba namagamana anenhlamvwana amagamana aqhayo cha hloniphani bantu kwethu mawuyihlonipha nje indoda yakho inike uthando lwenele angeke kuze kufike la ikushaya khona ikushaya nje seweqile usukhulume kwaze kweqa kanti vele imali akanayo ufana nalokho ukuthi emekinike imali uthi imali encane eningi lapha ngizoyenzani le mali encane yiphi enkulu oyibonayo ngoba nginayo phelenye lo 200 engikunika wona hamba othenga lokho kufanele ukuthenga lo 1000 engikunika wona hamba othenga lokho kungekho namhlanje kusasa sokuthola 1000 ukuthola okunye asisubanga mangikunika 1000 kube ngathi ukugcina kwempilo lo 1000 size sixabane ke manje sibange lo 1000 kodwa ngesondelisa ngizowuthola omunye 1000 wena usungibangisa kuleli 1000 engikunika lona namhlanje kodwa kusho wena ukuthi kushodile ukudla kukho kuyabonakala lo 1000 awusezokwazi ngisho ukuthenga irice nje mawucabanga yini uthi mncane ubonge ngani awukabakabani ngiyabonga ngonyama mangabe uyasazi thakazo sasekhweli sasewakho uyithakasela indoda uyithathe leyo nto ubonge ubuso uyitshela ukuthi kodwa ke baba ngibone ngazuthi kuzoshoda lapha nalapha sewuyithathile singakwena uyithatha ubonge mntanami ungayithathi imali endodeni engathi uthatha imali ezalayo cha uvela uthi nje shwi umuntu othatha imali ezalayo akabonga ukhona ukuyabonga uthatha imali ka-ATM ukubonge uma uthatha imali ka-ATM cha akekho bongayo musa ukuthatha imali endodeni engathi uyithatha ku-ATM thatha imali endodeni ubonge noma ngabe uyayibona ukuthi incane ithathe ebese uthi ngiyabonga umthakasele bese umtshela isizathu esodala le mali uthi incane baba ngibona ngathi izoba incane le mali ngoba lezi zinto ebekade sizilungisile ngale mali besilungisa 1 no 2 no 3 manje ngibona ngathi uzukwenela usezokhuluma kahle hayi thatha nkosikazi le mali ngiyacabanga ukuthi enye ngizoyithola ngesonto elizayo usukulungiselela ke kahle lokho ubona ngathi niyashawa nje ayikhona lekhanda ekhanda khona uthi impela bantakwethu yebo bona amadoda ayahlupha kakhulu obaba kukhona obaba abanevu selibungithinteke emdluli ungithinte mntaka baba mawubona isikhathi nje okay hayi sekukubi yebo baba bayahlupha nabo bayashaya kodwa bafowethu musuyishaya ingane yomuntu ngoba ngekuthanda emakushaya udadewenu mususebenzisa isandla makukuthi uyabona ukuthi mhlambe unenkonyane hamba olwa lapha ebholeni la ndlala khona mawusula lapha ebholeni uzobafika ontanga yenu akekho untanga yenu la ekhaya ingane zakho zonke lezila mawusushaya umuntu wesifazane umshaya ekhaya ekuthini kuwena uyajabula ubona ukuthi uyisikora kumele eminyaka egroundini lapha yabontanga yenu ufike ulwe nabo la ekhaya fika ufaka umthetho ukhuluma ukuthi nibanga umthetho ke nomlakho hayi ukuthi ubanguza umshaya njengoba usumshaya usuwephula umthetho uyacela uNkulunkulu omuhle waleli bandla lamaNazaretha angivumele ngehlele ngenzansi ngoba manje ngiqhubeka nokukhuluma vele nje ngaze kushaya u4 ngoba ukukhuluma phela uma usukhuluma into ephilisa abantu ungaluthe uyaphilisa ngicela ukwehlela ngenzansi uNkulunkulu akubusisele ngizwini Siyabonga amazamana esiwaphiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusisa sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-34 sicela umbangela Ngcobo wasesinamuva siwalele sihlabelele inkosi imbusisa Nkosi kusupha abangcwele Kafika
Yaziphuma yeMpumalanga yezathi uphila iulipa
enkosini uNkulunkulu okhokho bethu uNkulunkulu wamakhosi nezizwe zonke Shemba ongcwele Baba mkhulu la phambi kwakho sizobonga sibonga ukusithanda sibonga nokusithwala sisuke emzini wasekuhleni sasafika lapha eHomisi siphephile sibonge namandla nesambelelo siphe sona sicela usiphinde noma sizone sicela ungasilahli hamba nathi mkhulu wethu kulelo hambo usivikele konke ukubi sigcine sifikile entabeni yakho engcwele eKenani bese wehlisela phezulu kwethu umoya wakho usenze sibe munye njengebumba lasimende usenze sihloniphane usenze sithandane sibekezelelane bese uphilisa bonke abagulayo bese usipha namandla ukubhekana nayo yonke into abamadimoni manje naphakade amen Anye nguhulumeni enye izinkantolo unyathelisa umntwana akaphinda angene sajaphi qapheli walikhipha iqado umnyathelisa ukwamagwaza msini shikela wahlokatholwa yeye samantungwa enqulela buni inkosomba likaphasi nohlale eWebhenki langaqhunga sobusika sesikulwe ngamaye sofunela sokefumo ngasebulawini ufunye umntana amampondo esejabulweni khona insizwa ngeleyo donsa libone inkosi yamaNdebele kusempondo zawo sohlanti hawule ngonyama buyele entombo ibe nethunyelwe emkhoyiso msuka sinyanya yazi yawusengelana ilala kanti umkhosi wasela wajapha ukuduza kwephephu nontanda kuwo njeke sakabhuli ashilo sikolomba ngesani ngoba inkosi uthi yayiholwe inkosi unyazi kwabakashembe phafu abhodlwa nguye kwabakashembe hlanga usetshethwe inkosi unyazi kwabakashembe indlu yakho njwa nguye 1 a.m. Tathakusa uyongena emini eKenani inkosi ngibusise